box and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy. I gdje Tiber, ja sam Miloš Y2 i u današnjem videu, kao što možete vidjeti po naslovu, ću da vam objasnim zašto Serbian Games BL se vratio na scenu. Pa da počnemo sa videom. Prvenstveno se vratio na scenu zato što on ima dosta svojih fanova i bio je pauzirao stalno, bacio video pa 2 mjeseca, pauzira pa izbaci video pa 2 mjeseca i ima još jedan razlog, a taj je razlog da se vrati zbog jednog igrača Stumble Guys, a sad sam zaboravio kako se zove, imate video, stavit ću link u opisu tog videa u kojem je rekao zbog kog se vratio na scenu. Tako da, to je to što se tiče ovog videa. Ako vam se sviđa, stavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!